Halo guys, kita bermain sama bocil. Bocil, si bocah cilik sedang bermain. Mau mengajak main nih bocil. Si bocil bermain ya. Ya, iya bocil bermain. Nih ya. Mainnya begitu bocil tuh guys. Seru tuh mainnya tuh. Tuh. Ya, kalau nggak diajak main marah-marah. Ngajak main ya bocil main sendiri kan. Sekarang begitu kan tuh tempat di sana jatuh ya. Nih bocil ada jantan tuh, ada kucing jantan di sana tuh guys. Dia sedang manggil si bocil. Kucing jantan sedang manggil si bocil. Ayo main lagi bocil. Yuk main lagi. Tuh bolanya tuh. Tendang. Kaki di lagi. Iya main tuh. Main bola ya. Tuh, ya jago bocil main bolanya nih. Hebat ya. Hebat ya main bolanya ya, bocil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tendang lagi. Iya, main bola. Ya, bocilnya udah kabur guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya.